Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka kuri rino tangazo risohowe na Repubulika Demokarasi ya Kongo ryamagana igitero cyahitanye umukozi wa UNICEF hariya mu mujyi wa Goma. Murabizi ko M23 yatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwagabye igitero hano mu mujyi wa Goma cyahitanye uyu mukozi wa UNICEF, ariko aka kanya nibwo leta ya RDC isohoye itangazo yamagana icyo gitero cyaburiyemo ubuzima uwo mukozi wa UNICEF. Turaje rero tugende turebera hamwe ku bikubiye muri rino tangazo icyo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje nyuma y'urupfu rw'uyu mufaransa-kazi. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC yagaragaje akababaro n'agahinda gakomeye nyuma y'urupfu rw'umufaransa-kazi waguye mu gitero cy'indege no itagira umupilote drone cyabereye mu mujyi wa Goma mu gitondo cyo kuwa gatatu. Ubuyobozi bw'icyo gihugu bwihanganishije umuryango we ndetse n'abakozi bakora ibikorwa by'ubutabazi, bunatangaza ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye n'uwaba yarabigizemo uruhare ahanwe byihanukiriye. Uwitwa Karine Boisent wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF n'umwe mu bantu bahasize ubuzima muri icyo gitero cyabereye mu mujyi wa Goma, umujyi uri mu maboko y'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru kandi avuga ko nibura abandi bantu babiri nabo bapfiriye muri icyo gitero. Umutwe wa M23 wo ushinje ingabo za Kongo FARDC kuba arizo zagabye icyo gitero, uvuga ko cyakozwe mu gihe hari hamaze kumvikana agahenge hagati y'impande zombi ziri mu makimbirane. Uyu mutwe kandi uvuga ko ushingira ku kuba icyo gitero cyabereye hafi uwahoze ari perezida wa RDC Joseph Kabila, uvugwa ku bufatanye na M23 yari ari kumwe na Colonel Nanga uyobora ihuriro rya FC23, bityo bikaba bishoboka ko ari bo icyo gitero cyari kigambiriye nk'uko amakuru yakomeje kugenda agarukwaho. Ariko na Colonel Nanga nawe yaje kubyemeza avuga ko kino gitero cyari kigambiriye Sultani Makenga ndetse na Joseph Kabila ndetse na Nanga nawe ko kino gitero ari bo cyari kigambiriye nk'uko nyine amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Ku rundi ruhande rwayo leta ya RDC kandi ntiyigeze yemera cyangwa ngo ihakane ko ariyo yagabye icyo gitero, gusa yatangaje ko yamenye ko cyateje n'ibindi byangiritse byinshi muri ako gace. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisitiri w'itangazamakuru, ubuyobozi bwa RDC bwavuze ko hakiri gukorwa iperereza n'inzego zifitiye ubushobozi kugira ngo hamenyekane neza inkomoko y'ibyo biturika n'uko byageze muri rusange. Leta ya RDC kandi yanashimiye akazi gakorwa n'abakora ibikorwa by'ubutabazi, navuga ko yiteguye gukorana n'umuryango w'abibumbye ndetse n'abafatanyabikorwa bawo mu gusobanura ukuri ku byabaye no kongera ingufu mu kurinda abasivili. Ubuyobozi bwa RDC bwongeye gushimangira ko umutekano w'abasivili ushobora kurushaho kuboneka, ariko ingabo z'u Rwanda zikuwe ku butaka bwa Kongo ndetse n'umutwe wa M23 ugasubira inyuma ugava mu bice wafashe. Hagati aho inzobere z'umuryango w'abibumbye, ubuyobozi bwa RDC ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 birushinja kuwufasha mu bya gisirikare no mu bikoresho. Leta y'u Rwanda yo ikomeje kwamagana ibyo birego, igasobanura ko ibyo yakoze byo byari mu rwego rwo gufata ingamba zo kwirinda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ko hari ubufatanye mu bijyanye n'umutekano hagati y'u Rwanda n'umutwe wa M23. Ngayo nguko rero itangazo ryasohowe n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryaje ryamagana kino gitero cyaburiyemo umufaransa
kazi wakoreraga UNICEF hariya mu mujyi wa Goma. Reba hano ndetse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri Deep News TV. Ikindi kandi mujye no munibuka kuduha ibitekerezo byanyu, igishima ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twahinduramo ndetse n'ibyo twakongeramo.